Namhla litiko letenkundla belikathi livakashele wona-ke umphakathi wakaMkhweli ngephasi kwenkundla esesiphofaneni. Kuyafundisa lesive sakaMkhweli ngako kubaluleka kwesikhwama se-Regional Development Fund. Kulandzela ukuthi lesikhwama lesi sive sithola isito ukuthi bacale wona-ke emabhizinisi ngemali ke bayithola kuhulumende bayithola mahhala hamba. Indvuna yetiko letenkundla umhlonishwa David Cruz Ngamphalala uthi kubalekile ukuthi bangihulumende basuke khona-ke emahhovisi bahambe-ke bayafundisa sona isive ngekubaluleka-ke kwalesikhwama. Ubona sive singaka bathi basibona kubo TV sikhuluma bangakhoni ukuthi siphendulane. Namhla ke impendulo batithola bonke ukuthi yini labangayizuza kulesikhwama kuze bakhone ukuchubekela embili. Bathi ke bantu bajajuliswa ngokuthi sesifikile babuta noma yini imibuto siyakhulula basibutane sikhulumisane kunenge lokukhulunywa nathi kunenge futhi silitiko lesikuthola ukuthi uhulumende vele uma besingaphuma sonke siye le kubantu grassroots ngabe kuko konke lokhona sikefika khona ngoba bantu badinga kwadi ukuthi imisebenzi lengatholakala netimpendulo labathuna bangatithola njani. Lokho ke siyadumisa dadwethu lekakhulu njengoba ukhuluma ukuthi kunetimali ehlele imali okukhulunywa ngayo ayisikuthi yenkundla yinye yethu inkundla nje letinenge njengoba la khanje kusho ukuthi kunemali engaka kuphi nasesikwe kunemali engaka lehleli. Umntwana enkosi Msheng longiyena abuke bona-ke lo mphakathi wakaMkhweli uthi ubonga kakhulu kulo letiko letenkundla ukuthi lisukukumeke lihle litafundisa sona-ke lesive sakaMkhweli ngekubaluleka kwalesikhwama. Waphindze washo ukuthi uyathemba ukuthi isive sakaMkhweli sitawuthuthuka nasicala wona-ke emabhizinisi. Lithuba leli fanele lokuthi siphile ngayo lingaqali futhi lingaqini minister. Na ukhuluma ngenkundla ukhuluma ngemiphakathi, na ukhuluma ngemiphakathi ukhuluma ngenkundla. Minister, esikhathini esiningi lesikushoko ngokuthi uhulumende indlela lahleleke ngayo konke uqhamuka ku-grassroots noma lephansi. Namuhla sitowena lesithombe lesikhuluma ngetinkundla. Tinkundla ke leti minister. Lo bekulandzaba temsakato iMaswati channel ngingeri Khalosi ngaMkhweli esiphofaneni.